Assalomu alaykum ag'aylar. Bugun bizga iPhone 14 Pro remontga keldi. То есть pamyat увеличениеga ko'rib o'tganingizdek, pamyati 256. Bu 14 Pro'ning pamyatini terabaytga ko'tarатын bo'lamiz, Xudo xolasa. Buniki 14 Pro'mizni sheshib oldik полный. Платасын изолировать etib, скотч bilan как положено, чтобы мусор коннекторларga kirmay uchun. Endi mana fleshkani kesib tashlab bo'lamiz. То есть pamyatda Maniki iPhone 14 Pro fleshkasini тазартib qo'ydik. Endi novi fleshka qo'yadigan bo'lamiz, Xudo xolasa. Tap-toza idealniy bo'lib tur. Maniki iPhone 14 Pro platamiz dayin. Pamyatni o'stirib qo'ydik. Полный barliq nakleykalarni jabstirib, как положено jinadik. Endi buni telefonga jinaytin bo'lamiz. В первую очередь влагозащитасын тазалайтын bo'lamiz telefonning. Maniki влагозащитасын тазалап атырық полный. Сөйтіп новый влагозащита жапсыратын боламыз. Maniki новый влагозащита қойдық. Қазір енді бәрін тазартып, экран салатын боламыз. Maniki iPhone 14 Pro'miz дайын. Полный как положено влагозащитасымен. Көріп отқаныңыздай память 1 терабайт, как положено 1 терабайт болып тұр. Телефон клиентке беруге дайын тұр.